U Domu kulture u Lazarevcu, to jest u Centru za kulturu Lazarevac, postavljena je izložba Kolubarci u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine. Na izložbi se nalazi 18 panoa veličine 1,70 m, gdje su prikazani najznačajniji momenti iz balkanskih i Prvog svjetskog rata. Veći prioritet je dat Velikom ratu, dok je balkanski pomenut samo na 2-3 panoa. Evo na prvom panovu vidimo znači ključne momente koji su počev od Berlinskog kongresa 1878. godine bili ključni. Njegove odluke su bile ključne za donošenje vrlo neprijatnih i nezgodnih odluka koje se našem narodu jednostavno napravile takvu posle, da kažem, ajde da se našalim malo u idurmu, da ratuje protiv maltene celoga sveta. Ono što sam ja želeo da prikažem na ovim panoima, na prvom znači panovu, rekao sam, nalaze se osnovne činjenice o početku te, kako je zapaljeno bure baruta na Balkanskom poluostrvu. Na drugom panovu se nalazi pomen o Balkanskim ratovima, srpska vojnička groblja. Zatim ovdje vidimo jedno sedlo porodice Ranković iz Trbušnice koji je njihov pradeda ratnik doneo sa ratišta na leđima u zahvalnost svome konju koji ih je prehranio. Naravno, ova izložba je ostvarena i u saradnji sa Udruženjem potomaka ratnika 912-920, te kojima ja pripadam. Na trećem panovu vidimo ratišta i najznačajnije bitke gdje su učestvovali naši Kolubarci. Ispod ovog panoa nalazi se reprint ukaza zlatne i srebrne Karađorđeve zvezde Čede Antonijevića, čoveka koji je rođen u Vreocima, poginuo na Kajmakčalanu, inače pripada mom rodu Antonijevića. Četvrti pano prikazuje četnike Vojislava Voje Tankosića, koji su bili elitna jedinica u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Pored ove jedinice, tu je jedinica Vojvode Vuka. Interesantno je da je u ovoj, da kažem, najosnovnijoj njegovoj formaciji od nekih 10-ak ljudi prikazani Mustafa Golubić, potonji general NKVD-a, i Arežina, čija je unuka bila predsjednik Privrednog suda u Beogradu. Na drugoj fotografiji vidimo elitnu jedinicu, to jest ono jezgro jedinice Vojvode Vuka, gdje čovjek koji sedi sa puškom dole je Čeda Mihajlović iz Bistrice, o kome ni njegovi Brističani nisu znali ništa dok nisu vidjeli ovaj pano i ovu izložbu. Inače, umro je negdje 1952. godine i zavetao svoje potomke da ne mogu da otvore svesku koju je on napisao sjećanja, i ona je sahranjena sa njim zajedno na njegovim grudima. To je bila priča njegovog unuka koji mi je u jednom trenutku doneo njegovo preostalo oružje i bilo je mjesec dana u školi računara koju sam ja imao ovdje u centru Lazarevca. Na ovom malom stočiću, a inače miljeja za ove stočiće, moram da pomenem, dala je moja velika drugarica i prijateljica Milena Vukadinović, nalaze se originalni predmeti Draže Mihajlovića. Tu su njegove naočari za redovno čitanje, letnje naočari i britva Dražina. Ja sam to dobio na poklon pre 2 godine od čoveka čiji je pradeda bio u njegovoj ličnoj pratnji. Kao dokaz da su ovo autentične stvari, dole se nalazi jedan članak koji je izašao u novinama gdje su snimci iz depoa Ozne njegovih stvari. Međutim, može da se primeti da ovdje ne postoji brijač koji ovdje sada vidite, ali da druge stvari postoje. Kako i tamo i ovdje? Pa zato što je on imao više kompleta i naočara i britvi, ali originalna kutija tu proizvođača iz Beograda je prikazana. Na sljedećem panovu nalaze se nosioci albanske spomenice sa teritorije opštine Lazarevac i naravno jedan snimak ispred sadašnje biblioteke, a inače starog doma zdravlja, gdje su se oni okupili sa tadašnjim predstavnicima vlasti u Lazarevcu. Ovdje isto vidite snimak albanske spomenice
odlikovanja koji mnogi nisu ni znali kako izgleda i mešali su sa nekim drugim odlikovanjima. Inače, albanska spomenica je otkovana u 142.148 komada i podeljena je svim oficirima i vojnicima koji su prešli Albaniju. Znači, bila je jednostavno spomen, obeležje na taj njihov preteški put. Sljedeći pano je odnosi se već na Prvi svjetski rat i na srpska vojnička groblja koja se nalaze u, ajde da kažemo, inostranstvu. Kajmakčalan je ovdje prikazan sa kapelom na vrhu i naši kolubarci, jedna kolubarska brigada se slikala tu pored Kajmakčalana kad su izašli gore na vrh Nidža, inače 2240 i nešto metara, nisam siguran da li je to tačan podatak, ali lako se može vidjeti. Ovaj pano je interesantan iz razloga što prikazuje urnu gdje je sahranjeno srce Arčibalda Rajsa koju su Bugari za vreme Drugog svjetskog rata razbili, odnijeli, tako da ono više tamo nije. Ali dole ispod, na ovom panovu, prvi put su prikazane brojevi žrtava koje je moj prijatelj i saradnik, magistar istorije Nenad Lukić iz Železnika, dao da se upišu poslije njegovog silnog istraživačkog rada. I interesantno je da su ovdje također pomenuta neka od vojničkih grobalja u Srbiji iz Prvog svjetskog rata. Mnogi od njih i ne znaju gdje se oni nalaze, ali ovo su samo najznačajnije. Inače ima ih previše. Na ovom malom stočiću nalaze se predmeti koje moj drugar iz Erca, inače iz Stubice Mika Vlajić, pronašao na Visu i poklonio je u znak da kažem pažnje i zahvalnosti za ovu izložbu. I tu možete da vidite neočišćene originalne predmete, kopče, nešto od čaura i čak jednu, da kažem ovdje, jedan deo topovske mine. Međutim, ovdje je interesantna ova šajkača na koju je on stavio orden koji je našao slučajno u dvorištu, a to je inače orden koji je deljen za učešće u Prvom svjetskom ratu. Sljedeći pano je značajan po tome što je ovdje prikazan gospodin Miroslav Živanović Buca, koji je dugogodišnji urednik lista Kolubara, prikupljao podatke sa ove teritorije i pisao predivne priče o učesnicima ratova, a posebno interesantna njegova edicija Vreočki vremeplova, koga tako mogu nazvati, gdje je on koristio zapise iz svezaka koje ću kasnije pomenuti. Naravno, ovdje je akcenat bačen na žene ratnice, heroine naše, bez kojih i mi ne bi bili na ovim prostorima, jer ipak su one iznijele sve na svojim plećima. One nas rađaju, one nas odgajaju, one nas hrane, čuvaju, a evo kad je potrebno, onda i sa puškom u ruci idu zajedno u barabar sa svojim ljudima. Interesantan je podatak za Sofiju Jovanović, ženu koja je imala 13 odlikovanja. Nikada se nije tim odlikovanjima hvalila, već je radila kao obična službenica u železnici tadašnje Jugoslavije. Pozadi na ovom sljedećem panovu vidite slike naših pradedova ratnika, originalne fotografije. Većina od njih se nalazi u mom vlasništvu i naravno dobijene su od čoveka koga ću kasnije pomenuti. Dole na dnu vidite naše Solunce iz 1984. sa protom Žikom Jakovljevićem, koji je mnogo učinio da se sačuvaju sećanja naših boraca. I Solunce iz Junkovca i Sakulje, koji su se slikali ispred njihovog doma kulture posle Drugog svjetskog rata, a ja ću pokušati da pronađem sva njihova imena, neka od njih imam. Pre sljedeće, da kažem, garniture panoa, nalazi se ovdje izložba određenih dokumenata i značajnih stvari koje trebalo bi svaki posjetilac da vidi i naravno jedna u originalu, znači rukom pisano mišljenje doktora vojnih nauka, profesora Pršića, koji je, vidjevši samo slike sa ove izložbe, dao jedan interesantan komentar. Naravno, ovdje se nalaze i neki podaci o meni kao autoru ove izložbe, ali moram da napomenem da ovo ne bi bilo da nisam imao
pomoć i saradnju mnogih prijatelja s kojima godinama prikupljam ove stvari. Ovdje naravno se nalazi i katalog ove izložbe u Centru za kulturu koji je na jedan interesantan način pokušao da prikaže ovo što je ovdje prikazano i naravno ovdje bez obzira koliko je i predmeta raznih, da kažem, iz ratnog stanja, nisam mogao da odolim da moju unučicu koja je gledala izložbu u biblioteci ne stavim na ovaj katalog. Također ovdje ponovo slika, znači, vojvode Vuka. Kuriozitet da je njegova ćerka živjela u Lazarevcu, malo ljudi to zna, i čuvena priča o Kolubarskoj bitci, ali 10 bitki, ali 10 činjenica koje svakako treba znati. Evo, za posjetioce vidim da su izvlačili ovo da bi pročitali. Naravno, tu se nalazi i slika Josipa Broza sa onog Josipa Broza. Ja sam tvrdio da ih ima 7, neki istraživači kažu 3, ne smeta. A evo ovdje se nalazi slika njegova u rovu gdje je bio sa svojim komandantom elitne vražje divizije sa kojom je učestvovao i na svim bitkama, počev od Drine, ali posebno na Mačkovom kamenu, Gučevu, gdje je s jedne strane bio on, a sa druge strane pukovnik Draža Mihajlović, tako da su se i tada tukli. Ovdje vidite originalni šlem korišten u tim bitkama i naravno deo jedne puške koji je poprilično zarđao. Naravno, stižemo i do onoga što ja ne mogu nikako da zaobiđem, a to su sveske Dragomira Drage Lukića. Ja ih imam preko 40 komada kući i u njima se nalaze zapisi naših ratnika, prvenstveno Vreočana, koji su proživljavali i preživljavali na putu za Albaniju. Od početka rata do kraja rata njihovi zapisi, sećanja na prijatelje, drugove i one koji su ostali na večnom počinku. Ovdje vidimo kuću Bore Bojića, gdje je bio štab naše armije za vreme Kolubarske bitke, u stvari za bitke na Vrače Brdo i Čovki, i predmete koje je porodica Gligorić iz Beograda ustupila za ovu izložbu da malo obogate zbirku, tako da su tu fotoaparat korišten u Prvom svjetskom ratu, zatim jedan model telefona koji je bio u gradskim uslovima korišten, signalna lampa, manjerka i čuturica nezaobilazni predmeti, a za ovu priliku ja sam doneo originalni ukaz zlatne Karađorđeve zvezde, tu je i srebrna Karađorđeva zvezda i zahvaljujući Draganu Stefanoviću Siceu ja sam to dobio jer je bila kod njegovog oca u zaostavštini i eto, čekao sam jedno 30 godina na ovo. Međutim, njemu velika zahvalnost za deo acine zaostavštine koji će biti kod mene na proučavanju i daljoj upotrebi. Naravno, ovdje je jedan list iz austrijskih novina 1914. koje su također objavile ultimatum Srbiji i objavile rat. Znači, spremali su se dugo da nas potkupe, kako bi rekli moji Vreočani. Naravno, udruženje Naše ognjište je konkurisalo na konkurs za ovu izložbu pri gradskoj opštini Lazarevac i zahvaljujući gradskoj opštini Lazarevac dobila prva sredstva za štampanje ovih panoa. Ovdje je jedna interesantna slika koju ne verujem da ste do sada ikada vidjeli. Inače, Miki Matijašević iz Arapovca mi je ovo ustupio, a to je iz arhiva Austro-Ugarske, položaj na brdu Okresak, Arapovačko groblje, kota 210, odakle su naši artiljerci tukli dole područje na Kolubari kad je bitka bila u najžešćem jeku. Svi oni koji su pomogli da se ova izložba uradi, jer su na ovom od da kažem, manjih panoa, tu je naravno i Milena Mićić-Glavonić, inače arhivar i radnik u Arhivu Srbije, zatim nezaobilazna Snajka Jasmina Ivanković, koja je direktor biblioteke i koja je dala osnovnu podršku da se ovi panoi urade i njeni ljudi su uradili pripremu za štampu, a ovdje su moji drugari koji su pomogli svojim materijalima, svojim
savjetima da ova izložba ima jedan pun sjaj i da posjetioci mogu da uživaju u ovim izloženim predmetima. Ova 3 panoa sada koja vidimo malo su ovako da kažem prikupljena na jedno mesto, inače odnose se na moje Vreočane u ratovima i nezaobilaznog Dragomira Dragu Lukića koji je dugo godina prikupljao sećanja od 1955. do 1965. i zahvaljujući njegovom sinu Tiberiusu Lukiću, Miši, ja sam dobio taj njegov čuveni kofer sa već dosta pohabanim sveskama, ali uspjeli smo da sačuvamo to i mogu da vam kažem da tu ima 3600 stranica koje su sada već skenirane. Ovdje je interesantan ovaj čiča sa brkovima, to je Ljuba Nešić, učesnik svih bitaka u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu i njegov originalni 4 listića koje je on poslao, ja mislim, predsjedniku opštine Lazarevac, nalaze se u mom posjedu i ovdje su prikazani, on kaže koje ljude sreo, ne pominje one kojih više nema, da bi ostala nada njihovim roditeljima, prijateljima, rođacima da će se možda jednoga dana vratiti. Nezaobilazni Srećko Ostojić, prota iz Vreoca, koji je iz Kosovske Mitrovice pobegao u Vreoce, sakrio se, osuđen na 101 godinu zatvora zbog napada na Turke i branjenja naših porodica na Kosovu, lični prijatelj kralja Petra i Vojvode Mišića. Ovdje je slika sa Vojvodom Mišićem. Ovdje su svi nosioci Karađorđeve zvezde. Do sada ja sam uspeo da ih pronađem da imamo 21 odličje, od toga rekao sam 2 odličja ima Čeda Antonijević, zlatnu i srebrnu Karađorđevu zvezdu i možda je najinteresantniji, najpoznatiji lik nosioc Karađorđeve zvezde je naš Vreočanin Cule, znači Svetislav Sinđelić, čiji potomci čuvaju sećanje na svog dedu i sačuvali su originalnu Karađorđevu zvezdu, inače imao je srebrnu Karađorđevu zvezdu. Ovdje su još neki nosioci Karađorđeve zvezde sa teritorije opštine Lazarevac. Vidimo Miloja Vukića iz Svetovca, Svetozara Sinđelića koji je skoro bio zaboravljen, inače brat Culetovog strica nosila zlatne Karađorđeve zvezde, Radojko Milovanović iz Stepojevca kapetan, Jeremija Čančarević iz Čibutkovice, Ilija Živanović iz Miroslavljaca nosila zlatne Karađorđeve zvezde. Ovaj pano je interesantan iz razloga što na njemu prikazujemo koliki su trud uložili Bistričani da naprave spomen kuću na sećanje na njihove Bistričane koji su izginuli u ovim oslobodilačkim ratovima i zahvaljujući Boži Dobričiću pronašli su 52 imena, inače bilo je samo zabeleženo 12 na Baroševačkom spomen obeležju. Kuća je podignuta na mestu gdje je legendarni komandant Gvozdenog puka Milivoje Stojanović Brka poginuo i tu ispustio dušu, ali zahvaljujući nekadašnjem potpredsjedniku opštine Lazarevac Miloju Živanoviću, koji više nije među nama, pokrenuta je čitava ta akcija. Boža Dobričić je odradio sve panoje unutra koji se nalaze i naravno sadašnji predsjednik Bojan Stević je prošle godine posjetio kuću i bio je oduševljen predmetima koji se tamo nalaze. Tamo se nalazi i kvaka i jedan deo sa kuće Milunke Savić koji je doneo naš Lazarevčanin Zoran Joksić Joksa rodom iz Barzilovice kad je obilazio i išao stazama kolubarskih ratnika i bitaka koje su se odvijale na teritoriji Srbije. Ovo ovdje što vidite to je izložba originalnih predmeta sa brda Čovka i Vrače brdo koje je sakupio Duško Milovanović, inženjer, radnik Kolubare, ali 10 godina radeći i tražeći ove predmete. Kuriozitet je da je na osnovu municije koje je pronašao na tim teritorijama, naravno i ovih drugih predmeta, uspeo da rekonstruiše kompletan put Moravske divizije gdje se nalazila, jer je ona jedina koristila municiju Mauser 7.9 i tako da je to jedinstvena
karta koju je on naravno prikazao na javnim mrežama i može se pogledati čak i detalji njegovog rada. Naravno, svi ovi predmeti su očišćeni, zaštićeni, lakirani, tako da će još dugo godina moći da se pogledaju. Kuriozitet ovoga ovdje izloženog za mene je ova austrijska flaša iz Prvog svjetskog rata, koja dole, da tako kažemo, na dnu ima upisan na kažem nemačkom jeziku, ja ću reći austrijskom jeziku, gde je urađena i to je ovako, da kažem, izuzetno interesantno. Ipak je to staklena flaša koju je on pronašao i evo sačuvao je u ovoj svojoj zbirci. Pokušao sam da kroz ova 3 panoa sačuvam sećanje na Savu Aleksića, predsjednika opštine Lazarevac, nosioca Srebrne Karađorđeve zvezde, čiji unuk nosi isto ime, Sava Aleksić, sada u penziji, i koji je sačuvao veliki broj njegovih originalnih dokumenata, ali ovoga puta nisu ovdje na izložbi, jer su dati u Beograd porodici, ali bit će nekom drugom prilikom izloženi. Ovdje vidite naravno izgradnju crkve, spomen kosturnice Svetog Dimitrija, u kome su pohranjene kosti i srpskih i austrijskih vojnika. Nezaobilazni Aleksandar Aca Stefanović, hroničar Lazarevca, koji je napisao 8 knjiga o Lazarevcu i okolini i obično u prošlom veku razgovarao je čak i sa nekim živim ljudima koji su učestvovali u ratu i ostavio je nezaboravni spisak imena i njihovih sećanja. Inače, čovjek koji ima bogatu dokumentaciju i u njegovoj dokumentaciji je bile su i one primjerci za Karađovu zvezdu Čede Antonijevića. Ovdje ne može se zaobići čovjek koji je ostavio dosta toga zapisanog o Lazarevcu. Milorad Đoković također nije među nama više, ali eto, ono što je pisao o Čedi, kako kaže Čedi Kačamaku, Čedi Popoviću iz Barzilovice, u jednoj knjižici obišlo je, da kažem, postoji i ova fotografija koja je obišla čitav ceo svijet, onda u ono vreme kada je on sniman kao živi kostur na ostrvu Krfu, i ovdje vidimo njegovu sliku posle rata. Živeo je poprilično dugo i imao je i brojno potomstvo. Ostale su 2 ćerke iza njega, unuci, ali eto, prikazan je ovdje zajedno sa junacima iz našega kraja i naravno nekim obeležima. Jedan interesantan detalj, u knjizi Nosioci Karađorđeve zvezde Jeremija Čančarević je lociran na mesto koje ne odgovara, znači u opštini, kaže, mesto Čibutkovica, opština Požarevac. Međutim, pripremajući ovu izložbu, ja sam uspeo da to malo ispravim ovim crvenim slovima, tako da će vam to biti interesantno. Završni panoi nalaze se ovdje, ima ih još 4. Sećanje našeg ratnika Dragoljuba Milana Bobića, oca Milana, znači Dragoljub oca Milana Bobić, koji je svoj put ratni ispisao i napisao sećanja. Međutim, Boža Dobričić, čovjek koji je mnogo pomogao da se ovo ostvari i koji je fantastičan posao uradio, počeo od rekonstrukcije ukaza albanskih spomenica koje više ne postoje, napravio je kartu i ucrtao ratni put Dragoljuba Bobića i prikazao kuda je on sve išao u odlasku i u povratku preko albanske Golgote. Ovdje vidite nekoliko stranica iz svezaka Dragomira Drage Lukića iz Vreoca i bit će jednom prilikom prikazani kao posebna izložba. Spomen ploče u lazarevačkim selima, ima ih puno, zahvaljujući gospodinu Dražiću iz Drena, zahvaljujući još mnogim mojim drugarima i prijateljima, mi smo uspjeli da ovdje prikažemo većinu njih. Naravno, izložba se završava sa ova 2 panoa. Na ovom panovu vidite zavez srpskih ratnika, upisan koji je urađen posle Drugog svjetskog rata, koji su oni jednostavno na najprimereniji način prikazali šta je bio njihov cilj i šta su ostvarili. Naravno i
kralj Petar je tu sa svojim sin, glavnokomandujući kralj Aleksandar, sa svojim vojvodama koje su iznele ratne operacije na svojim leđima i donosili odluke nekada možda i van naređenja glavne komande, ali gospodin general Bojović i general Vojvoda Mišić su genijalnim odlukama dobijali skoro nemoguće bitke i neprijatelju zadavali najstrašnije udarce. Bez Dragutina Matića, Sokolovog oka, ne može se zamisliti priča o ratnicima iz Prvog svjetskog rata, inače učesnike svih bitaka, pa i naše ovdje, da kažem, Kolubarske bitke. I evo ovdje, na ovom, da kažemo, posljednjem od 18 panoa, nalaze se jeleci koje je sačuvao potomak Mihajlovića, Raša Mihajlović, svojih predaka, i oni su bili izloženi jednom prilikom u prvoj izložbi u biblioteci grada Lazarevca, a ovdje su naše dve Lazarevčanke sa čuvarem groblja Zejtilnik, našim Đorđem, omiljenim čovekom koji sada više ne radi tamo, živ je, ne radi više, ali su ga zamenili veoma sposobni ljudi i on s vremena na vreme kad dođu državne delegacije izađe da ih sačeka. Naravno, kraj putaši i evo završavamo sa jednom lepom pričicom. Mirjana Bobić-Mojsilović napravila je reportažu sa našim ovdje, možda jednim od najvećih umetnika koje imamo, Milutinom Brankovićem, i pored biste srpskog ratnika slikano u Markovoj crkvi. Tako da smatram da je izložba stvarno zaobuhvatila dosta toga, ima mnogo šta da se još ispriča, i ovdje su knjige koje su pisali prijatelji iz ćirilice, koje osvetljavaju još detaljnije priče iz Prvog svjetskog rata. Eto, jedna mala reportažica za sve one koji nisu mogli da dođu i da pogledaju to i da jednostavno uoče detalje ove izložbe. Biće prikazana na mom profilu na YouTube-u. Izložba zbog interesovanja je produžena do utorka. Juče je bio neki završni dan, 16, znači bit će još 17., 18., 19. i 20. se skida.